Ti Masakbayan. Ti napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta, kat isumat inted ni Jojo kani Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Dayta ti rason, nuapay nga imanugot nga ikalaysana ni Lala, ta ipagarup na, apagsayaatan da Lovely nga agina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya, kat nagsangsangit da itoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas na pauluhan. Bidot, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom kumporme ti pampanunutan? Ala, umay kamantar ko pun ka. Naglawag anang ko. Naganday jay a Lovely ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo na jay a babae. Lala. Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. Ala, makaamo kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog ta nga rodan, tapno saan ka amapuyatan. Nanang, basit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanya, mabayag pa'y ti do atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante kasaan tayo ko mga agsaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsag apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y aglako itikan kanan. Taisupay pang allowance ko, inton bigat ti maganan siya. O sige anak ko, ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ang ti klase inton bigat. Wen nanang, talaga akasta ti aramidag. Sana bale, tanalpas matan dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkumporme. Tapnuad na lang pagbiag na. Oh, Rico, huh? Nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala di tabalay da. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amam amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hinggamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti aglako. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inakot aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Pagyaman nakta pinatgam ti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niyibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lata. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka daw iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon ni Balay. Balay da ko nakmalangan. Basila ka malik. Pabainan nak ti ama ni Lala. Oran saan? Nilala mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot ka lat takadakwada.
Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Daka mo pare, mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya dita? Asyak ti agsungbat, nga dadakas sa mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day di naudi a panagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga mi nagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nulukluk wen nakalaeng dagiti agama. Anya? Isungarod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. Kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ang masapul, honey? Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayong rati makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo? At dakan ti parikot mo iti dayta? Daddy? Sana balay. Gaputas andak mo tapudpud nung anak, Daddy. Iswa, di na kung bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. Anya? Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga tadayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey, siya kung tagkid daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka lang kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga uray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklat tagayam amo a respetuan. No kasta nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat maasawan. Panawan na kami kadin. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibiyangan no nyaman na gitar aramidan ti anak mo. Tangay imparo pa namatan kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At da di parikot. Inapa nakakandi ti asawam, kapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kiniriko. Nga uray agdadata ti kamaling. Jak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabay ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat ngarod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayim kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka matanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igemta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumpa nga pagdanagam iti asawam. Saan na pumana ko dayjay dito'y balay? Siguraduan nyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningat papa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta,
Saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam iti amam. Amam latta dayjay, kat saan amabaliwan dayta. Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laeng ti marigatan, no agimpan ka iti gura, iti mismo nga amam. Wow! Nagpintas a talaga dito himol. Kuma, dito iti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abane? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico Taglap-lapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang. Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! Nanang. Kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umay kakit din. Agpasyar ta dito'y mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wan nanang. Katagyaman na kada kayo. Jojo, mabalin ka di asal labayan na, kan? Anya, sana na masapol na ita. Ado ti tao dito mall. Makasingata ka na iti magmag na nakasta. Saan? Sigin sa labayan na kun. Kumaro man na ti babae. Pagustok man lang. Sige, magna ka. Mapantapay gumatang ka ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kan Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha? Anya? Urayin nak. Mabitak lang. Sana mabalin? Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, mga no makita na kati asawang nga umasidag kada kami. Uwan nga rod, papa. Ay, dayjay gayam ni Tita Lala, oh. Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawanan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatam. Kwarta. Juan, maaramat mo dahito iti panagadal mo. Alan, awatam mo. Tagsubli at matlangi tayo nilala. Ang mga no agis kantalo pa dito mall. Agyaman papa. Sige nga ron. Agyaman iti dahito nga interview kanyak. Laglagi pang dati anak ko ha. Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay tibain! Ha? Imbabain nak ijay mall. Lala, kasano ko matipanay babain ko kin ka? Kat nagsubliak mat adagos itay itinangibatyakin ka. Ngam tinalyaw dakdag iti tattao. Gaputa imba tinaklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amunoan niya ti kabailak ng aramidan. Apay ka di akas talauna ti guram, iti asidag ko, iti anak ko. Kinablaawak mo't lang. Dakas ka di day, Chay. Nasakit tinakam ko. Gapo iti inaramid mo. Amok, ipatpatag mo pa'y laida. Agsungbat ka gapo iti panang pasakit mo kanyak, iti nakaro. Pangasim ko maalala, agtalnakan. Ang mga no dumikarmanan ti sigud asakit mo. Kat no mapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Oh, apre ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo ay ha? Napaidam ulay ni Lala, pare. Di na kaya't nga asitkak ultimo anak ko. Anya manen ti napasamak. Kinid daw ni Lala nga ipasar ko iji mall. Naira na nga damat ijay nagti aginak. Impasyar ni Lovely ti anak mi. Gaputa kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo ijay?
Inasit kak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya ti mapanunot ni Lala nga aramidan. Di ka wala pampanunot iti negatibo pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asurun na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan. Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulod ka ng jabalayo. Di ka wala agbartek. Tamangan mo at dalaing nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawa mi ti kama. Kasta unay abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot dati? Mabalinda kamin apanawan dito'y silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanggang magsarita kamin to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kon ti ritaw. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. lovely. Ayatan ka unay, lovely. Awanan kay ti bain! Ni lovely latta ti linaon ti pusom! Nukas tangarod, saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biddo, apang nugdan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.